Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Lor kamat kebiadai bat kekuna kebagi try kali kilangan nak daw bo omdon nong tray banshim khajna ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kali banyak kendo yo District Transport Officer Shillong rengka gajing tho kerpat bun berkhat lem. Hendrai, UDTO belong haga jukapor usketri jangga Regional Transport Authority walaupun pa berkedai ke office jangga Deputy Commissioner berkemi bat penyak jaga Autonomous District Council kabla penlong ke training yang nong tray jangga office janggu hakar puai tri ukala lingkot artar pausan. Nakal yang jang UDTO unum la ban map jaga kuna namar baka pa bagi try kali kimshimla siu ki khajna hapok katarik berkepor balabo. Ka jenet jang ni kenhon kelong hapok ke jenglam jang President Wandan Bok Jerwa. Ngi yok jing ujor no pajba habi dei bat men hakane ka kini kinyak sngi belalet kata kolong men haka arpui trik ha ka ba kidan ki pajba ki pamut kilani ki try kali ki ba kwa bali sewi khajna jong ki yang the po office DTO te nak liang ka office DTO ka khang te ka jing khang tingi yong ma kumnom ta sngi kan khang nga padang nang patmang ba yo le se ki ajuti leng ba ka Meghalaya de te hendrai em onang ilai wa jing tip kamdei kumta hendrai kadai nak daw ba ki ingat training nak kumta ki election ki staff ki don hipo DTO tingi ni syukur pa jaga disi la kuno ba kan pelaj no yek ki staff don nang the namar ba kai ka ba pelong yangi ki try nang bu kali koi kalong ba ngi hi kum kinong nya kali tang la da feel tang iwi kot aksi ngi hap se ko fine ka ba 10,000 te la da manta la da kajing pengat election ka jong ka election commission ni nak liang ka district magistrate ya ki breu bra nang the DTO ya tangim khang ndai ka dem exam pat ya ki penalty kan exam i penalty ya kata ngim sui ndai la da nong ba ka penalty pinang ya be sakmat te ngiru ngi jawab ba ka deban play be ka the ka office ka bra nang the DTO namar ba fimla mantep mantala da feel tang permit sisngi 10,000 feel ka fitness sisngi sanpau tang ka sisngi to kum kita ki ke bro khati ka kawanra jing sosi ka ba khrau kan namar balada kumalong men hakane ka arpoi trik bagi khang kidon kitra kali ba ki ka kot jong ki kalakut men hak arpoi trik January arja rapsan te kimut balik siu ka khang te kila siu next day ki hap siu kat ba ka fine te kata ka di jing ut jing pat ba yangi ki ong ba sobha penyerap lam habiri ne ka kam te nak yang jongi hiru ngi kram da songklik ti bang ila da bi kran pok isi mo ngi ong bang ide men sim khia ya kene ka banta te kumba ka julong hina ko ka por sa ko pat kalong ba ngim tuklar ya kam office enre ngi tuklar be ya ka ba fikta ya ka pisano patba namar bangi ngi de ki taxpayer ngi siu direct taxes sa government kadbo patba nang songkali jongi hangi pada usiu indirect taxes sangi ngi hap siu government takum ta ken kanum ta than yano yanuru tenre lada kalong kumni pada lada katu ka office ka khang kani katai tang ngi tingi ong be ngim persa ya ta jingat election duty jongki enre exam ya ki tax exam lane exam what ek penalty ru kata hi kede jing dawa jongi bar khaddu pada kolong ba nagaliang jongi hi kombangi yo sngo ye khubor ha ka ba nagaliang ka police department ngin salia ye jing tho ba kinang tang man check tang ye ki local taxi balikin check lang ye ki we par ki kali ngi tip sai ba ki kali private ki bun bambiang kot biang sla ngi tip sai wa ki arsakar ki bambiang su ikot kisla tenre ha bakut pa manta ki yong ba ngin check be tangi local taxi da ka ba kila issue itu stickers katu jing issue jong ki stickers ru kalong ba ngamtip katu ka pisa kali seno kawan seno namar ba menta finong ba nalor la biang ki kot kisla hapsim itu stickers plus hapsiu ka pisa po SP office without any cash receipt mo tengim tip katu ka pisa kali saka head of account jong no lane kali kumno ya kata ngakwa ya phi kinong thok bor bin kali na kaliang pulit bar ngakwa hiru lada phi ong kumta kali lang ni ki patba ki ba sim itu sticker ba hatu nakaliang ka police department ka bla issue napo ka office ka jongki nakayeng ka jongki ki kta yak pisa jong patba hapo kamera rekam ka jongki balai par ki maya ka cash receipt pi kata ka de ka jingkali te menta nang ni sakmar ru nakaliang ka jongi hi ngi ong ba ki try kali ba kitu ki balai sim ngim soi ye hinde ye kitu ki bamli sim nali sim ngin siapet lada dan mano babat ngirungin mi kum keseng hinde menta lada ki biang ki kor kisla in which ground makin fine kinong tambah kam dan tak stiker handrai ladam tala da sakit nap lane jia kanu no jing jia ka basusi haboko di pajba on pay nomor stiker ni on pay nomor plate ne handrai kejuk ba mentaro kade kejuk ke bala thamai bala size ba pelat bala kiu ba hawi teknologi menta wadangi perang nya kali ru ngi check lembang mobile laptop te kanu kali bambiangkot handrai menta pada wana kali yang police department ru kana ayu ki bakin check online bete
dan kami bandale itu ki old technology jongki mo katu ka benta ka jongki barem mencuah porang ya dengan jing thok ka kti te ngiru ngim persa ya kata ngili simbet nadu snam arjan riu terter hadu kat ki snam ki blale kidon ki beli simbet nri menta pa kala long teknologi kala kiyo te la kuno kolong ba ki de check choi kum kita ka check online ba ki ba duna ya kot kasla fine on the spot ya ki babiang ngi tengi persa ladakin fine